Tiprasa! Sini Tripura hani besar. Alo tolar malik. Helai mana tuh itu. Alo Jeng bos tolar kaisa hanjak malik. kano. Omo ni bisingo no bedek ko bang makhak sak. Alo tolar malik. Obo soni joto bedek ni sinimo. Te juda juda raja to. Hai pano sin hanjak kano pano. Tiprasa! Alo tolar malik. Tiprasa! Tiprasa! Tipurar malik. Tiprasa! Sino naikol nai. Sini Bubagra ni moyung mabo. Sini asal haksan. Bubagra Birendro Kishore ni sasla, Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya, Bishi 1900 to ajaikya. Jerai Funi Shimino, Borung Srungmao Belai Sak Tharja, Rung Srungmani Yagolo, Isiri Kanjon Proba Devi by Bokaija. Hai Pano, Bini Apani Thima Yagolo, Jidok Bishi Wono, Hani Naikol Fangni Bagai, Barjana Hanana. Bini Naikol Mungni Bishingtui, Gebang Masamung Rok Tangjaka. Aboni bishingo engkha, khulum nok, rung nok, tei Tiprahani Puila Airport, tei agoli nobo songjaka. Obo haikeno, tei jilik manu yungbo bini naikol mani bishingti no snamjaka. Nobel laureate Rabindranath Tagore, tei scientist Jagadish Chandra Bose songnopo sini Bubagra chubaka. BC 1941 tei 1946 o Nokgwi tei Dakawo choba nangfru Bubagra chu gyarokno Tripura hawo Nokgwi tei chuba churukha. Chini Bubagra hatar haste wo thangai kubun naikol thamrok bai bumalaika. London ni Puila khulum nok Gaudiya mission bo chini Bubagra ni naikol Mumbai no snamjaka. Ajora wono kubuni boshong ni bororok Chini hawo kebangki hablai mani nugui Bubagra wana mau kelaika. Jengno kati rina bagai Bubagra hani phandrana ni bagai wanshuka. Abono tei wansugui tongfru no sini Bubagra sengsar yakari thangka. Tripura joined India 15 of October 1949. So, after the attainment of independence of India, where we were majority, those are coming from the then East Pakistan, now Bangladesh. Leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. Ajorawo sini hani sengkrak ni baca paya Nagendra Jamatia Rao Kumariang Semacharan Tripura tei Vijay Kumarang Borok joto thansa ke sini bagai kebang mau coba khalaikan tei airport khai kaplai khaya. Because of the appearance of our beloved Maharaj Pradut Kishore Devarma, we all the regional parties came together to join this Tripura Matha. हम तोहफा को सामने रख के अपना तिप्रासा को कुछ देना चाहता है तो महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं मैं अपना तिप्रासा को धोखा नहीं दे सकता
मैं आपको एक अच्छा कल देना चाहता हूं. It will be something that Maharaja Bir Bikram had thought long time. Belai belai hambai